re le kgotleng le phameng ka jeno mo re ne re lebetse hore nyewe ya ne tlosambeng ha di motho ya metsing le mong ha di se di motho bogane mo le masola a mang a mane a ntse re ka tjhankaneng a gammola do mehleng wa sola sa Lesotho e tla tswela pele ka jeno empa ga khutla e le hobane le re se re fumana taba tse ntjha ka le kgotleng tse kentsweng ke ke agente ya mokusuwa wa bohlano e le mong ha di se di motho bogane agente ha ke mong ha di Mutiate le KC ya re nka nete go kopa hore a ithutile dipampiri le dikarabo tsa di fumaneng ho hla botjhotjhisi hodima dipotso tsa ileng a di botsa tsona o ithuta hore ehlile ha ona nyewe mona ho hang e ya mamong ha di motho bogane ka hona o kopa le go tla hore a tle a kenye kopo e reng diqoso tsohle tse tobileng mong ha di motho bogane di tle di tswele matsoing ka opanya hantsi kopo eo e tla kena ka la bohlano le la beke ena re leng ho yona mme Manta be ke tlang re tla khutla re tseba hore na mong ha di motho bogane e tla hla entse le kaolo ya baqosuwa ka ba tla hla e se le motho a ka thoko fela re shebile hore na tse tla tswala ke dikgang tsa la bohlano la beke ena e tla batla tsa mofuta ofeng ke le ka khotla ka mona hona le kopo ya hore nyewe e tshetshiswe ke buile ka makgetlo a mangata hore re batla nyewe ena e buwe fele ke ka hona le agente ya ka ihleng a ikemiseditseng ho sebetsa bosiu le motshehare hore a file ho sane dipampiri tse be di fumaneha lehlakore la mmuso le lona le arabele la bohlano bjale di tsebe ho kgakgatha dikgang tsa la bohlano ke tsona tse tla bontsha hona Manta mo re yang teng na ehlile taba e teng na taba e hlanga jeno hore diqoso tse o tobileng di hulwe ana e hla ile hobane agente ha e ithutile hore ehlile ka dikarabo tsa mong ha di shona Abraham se ka botjhotjhisi ka kotlolo e tlile ha ona nyewe mo ke hobane ho le bjalo ntate ke hobane dipotso tse butsuweng jwale le dikarabo tse fanweng le diqoso di hana ho ya mmoho ntate ke ka hona re reng diqoso tseno e ka nna ba e hleke ka phoso hore ebe re qoswa ka diqoso tsa mofuta ono ho latela dikarabo tse fanweng ke lehlakore la mmuso empa ho le bjalo ntate re tla utlwa dikgang tsa la bohlano hore na mmuso ona o ikarabella jwang ka lehlakore la ofisi eno ya motjhotjhisi e moholo ntate le bula ho ntate ona mmui wa Africa Television ke Komphei se motho bogane o ne a ga ba dipotso tsa hore na ke hobane ha o bile le tsobo mo ba mfuto tsena ka le kgotleng ya hore nyewe tsena tse mo tobileng di hulwe e hlile ka mmili wa hae Mutiate le KC mme e hlile thuto ba hae go re hlile taba ena e fihla beng bona hobane o se o hlokomelehile hore e hlile ka ne di dikarabo tse wa di fumaneng ho tla ho botjhotjhisi ka kotlolo ha se dikarabo tse ka kgodisang hore e fela nyewe e le teng mona ho hang e re le bile ngau ke tla lapisa tsa Africa FM makgotleng a ba a Lesotho dikgomo